Saa sita nziza kuri mwese nshuti bakunzi ba News TV Media. Hano umwanya tugiye kubagezaho amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Aya makuru mwayateguriwe nanjye Tangishaka Eric Manetse mfatikanyije Peacemaker, Promoter, Indicator, Locator, Newsmaker, Locator na Mugisha na Post. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Tubafitiye ubusobanuro bw'amazina, hari izina Adolphe, hari izina Anita ndetse n'izina Angelique. Tubafitiye inama y'umunsi, tubafitiye ijambo ry'ubwenge ndetse n'inkuru zidasanzwe. Peacemaker, wowe waduteguriye iki? Tubafitiye agace ka Mugomba Guseka ndetse na amakuru y'imikino Sport News. Mu Bwongereza hari imikino uyu munsi myinshi cyane, imikino ikomeza kwisukiranya. Ikipe ya Manchester United turaza kureba uko byagendekeye umutoza wayo ntimucike. Mukino sa hari icyo wadupfunyikiye? Ngiye mbafitiye utuntu n'utundi nk'ibisanzwe. Ayo makuru kimwe n'andi tudakomojeho turaje mu kanya gato tuyarambure. Hagati aho turi ku saha y'Saa 6:56. Twongeye kubaha ikaze mu makuru yacu rero. Hagati aho turi ku itariki 2 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2024. Turi ku munsi wa gatandatu w'icyumweru, turi ku munsi wa 62. Harabura iminsi 304 kugira ngo uyu mwaka tuwusoze. Niba wibuka neza kuri iyi tariki uku kwezi mu mwaka wa 2023 twari ku munsi wo kuwa gatanu, ariko kuri ubu ni ku munsi wo kwa kane. Nkuko twari tumaze kubibabwira mu ncamake z'amakuru yacu, reka twite cyane ku busobanuro bw'amazina. Duhere ku zina Adolphe. Adolphe ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikidage, rikaba risobanura umuntu ukwiye icyubahiro gihambaye. Bimwe mu biranga aba Adolphe: akunda kuba acecetse, akunda gusoma ibitabo, yikundira kuba ari wenyine, ntabwo akunda gutereta, ni wa muntu ukunda kuvugira mu ruhame, ni wa muntu ukunda kuvugira mu ruhame. Adolphe agira isuku cyane, aba ari umusesenguzi cyane, aba ashaka ibintu byose yakora ku buryo yakora ibijyanye na science. Uwo ni Adolphe. Abitwa ba Adolphe mwese ndabasuhuje. Reka twite cyane ku zina Anita, rikomoka mu rurimi rw'Iki, rikaba risobanuye ubuntu. Bimwe mu biranga aba Anita rero, rimwe na rimwe baba abantu Anita usanga nta kavuyo bagira, bazi gufata ibyemezo bikakaye kandi neza, bazi kugaragaza amaranga yabo. Ba Anita bakunda imiryango yabo. Twose cyane ku zina Angelique. Bimwe mu biranga ba Angelique: akunze kuba ari umunyembaraga, rimwe na rimwe ajya agira ubunebwe, aba yumva ko ibintu byose akora yabikorera mu nzira zagutse. Angelique akunda kwiyumva cyane, ahora atuje, yigirira icyizere. Kimwe n'andi mazina tudakomojeho tuzayabagezaho ku munsi w'ejo. Reka twakire mugenzi wacu Peacemaker. Tubafitiye agace ka Mugomba Guseka, mudagomba gucika cyane. Akantu ka mbere turi bubabwire muri Mugomba Guseka: gutereta umukobwa mwiza uri umukene ni nko koza ikigori ku itoroshi. Akandi kantu turi bubabwire: uretse kwigira umusirimu cyane, mubona kweri ikawa iryoha kurusha Spadipe. Ubwo abakunzi bacu muraza kutubwira muri komenti uko bihagaze. Hagati aho se Peacemaker, wowe ubibona ute? Ngewe ko mbibona, mbona Spadipe iryoha kurusha ikawa. Dukeneye abadukurikiye kuza kutubwira muri komenti ko babibona. Kandi kantu turi babwire muri Mugomba Guseka: buriya gufuhira uwo mutararushinga ni nko kwanga ko abantu bakora ku nkweto wari ugiye kugura mu soko kandi nawe izawe. Na n'ubu sindiyumvisha ukuntu ntera kandi mfite abasirikare barenga 1000. Akandi babwire: urukundo rw'ubu ngubu kabisa rurasekeje cyane, urukundo rw'ubu ngubu rwaracitse, urukundo rw'ubu ngubu rwararangiye kabisa. Umugore yahamagaye bati, aramubwira ati: alo papa, alo umugabo wanjye, mwana figo iramugwiriye kubera atinze cyane, ahita ayiwe byeri zanjye. Uyu mugabo aho kugira ngo ku mwana akira kumenya uko byeri ze zimerewe. Mu makuru y'imikino turababwira ko mu Bwongereza, shampiyona y'Ubwongereza
iraza gukomeza uyu munsi. Ikipe ya Brentford iraza gukina na Chelsea ku isaha y'isa 11. Ni match nyinshi cyane ziraba ku isaha y'isa 11, match zisukiranya, match zigezera muri zirindwi. Ya Everton nayo iraza kuba yakiye West Ham kuri stade ya Goodison Park, nayo iraza kuba ku isaha 11. Fulham na Brighton biraza gukina. Newcastle na Wolverhampton naho ni ku isaha y'isa 11. Nottingham Forest na Liverpool nabo ni ku isaha y'isa 11. Match utagomba gucikwa cyane. Jurgen Klopp rero twaganiye nawe atubwira ko umusore bita Makarista ndetse na Soboslai bakomeje kuba bagenda bamera neza, ko imvune zabo zidakomeye cyane. Nanone ikipe ya Tottenham Hotspur murabazi ba Richarlison ba Maddison nababonye babona mu myitozo bameze neza kabisa. Umukino nawe uraza kuba tukurikirana ku isaha y'isa 11. Uyu munsi ni ku munsi wo kuwa gatatu. Umunsi w'ejo tuzakurikira imikino igiye itandukanye. Ikipe ya Burnley na Bournemouth isaha y'isa 9 zuzuye. Man City na Manchester United match ikomeye n'abantu benshi. Nayo match ku isaha y'isa 11 n'igice. Umunsi wo kuwa mbere ikipe ya The Gunners twaganira Teta atubwira yuko nka Thomas Partey Timba nabo bikuza kuri uyu mukino. Turi gutegereza tukareba kimwe n'umusore Gabriel nawe ubu umyitozo. Turaza kubabwira uko tugomba kubabwira uko urutonde rwa shampiyona ubu. Ekipe ya Liverpool ni 60, Manchester City ni 2 n'amanota 59, Arsenal ni 3 n'amanota 58, Aston Villa ni 4 n'amanota 52, Tottenham Hotspur ni 5 n'amanota 47. Nibyo naremba afitiye. Turagushimiye cyane Pacemaker. Reka twite cyane kwa Mugisha Innocent mbere yuko tujya ku jambo ry'ubwenge. Mugisha Innocent haravuga iki? Nkuko bisanzwe bafite utuntu n'utundi. Hari umugabo waje gusaza imihanda. Uwo mugabo yaje kwiyahura bitewe n'uko umugore we ngo atajya asiba kumutekera imvange. Urumva ni ibintu bitangaje ariko birimo n'ubujiji kubona umugabo yiyahura. Kandi gakurikiye mu gihugu cya Algeria, umugabo yaje guca ibintu maze aryamana n'umwana we. Umwana yaje kubyara mu joro ryahise. Dukeneye komenti zanyu ku ruhande rwanyu. Ese murabona uwo mwana na nyina baragirana irihe sano? Araba ari murumuna we cyangwa araba ari nyina? Reka nkushimire cyane mugenzi wanjye Innocent. Kamushimire Manitsi. Murakoze cyane. Reka twite ku busobanuro bw'amazina, tujye ku zina rihe. Reka ambazanire ubusobanuro bw'iri zina Clarisse rikomoka mu rurimi rw'Ikidage, risobanuye ururabo rwa mauve cyangwa se ururabo rwo mu butayu. Bimwe mu biranga ba Clarisse nk'uko izina rye ribivuga, umuntu ushobora kwihangana ihindagurika kaza byinshi vuba kandi na neza. Ni nka kuko ngo abika abantu bose niko biri. Abantu bose bata kimwe mu buzima bwe, kandi ngo ibintu by'ubucuruzi ndetse n'ubuvumbuzi. Clarisse akunda gukina cyane. Clarisse usanga akenshi ari umunyamutima, ikindi ahorana akanyamuneza, mbese ni yose kuri Clarisse. Reka twite cyane tujye mu gace k'iby'ubwenge. Ijambo riba ryaravuzwe amamare bikomeye cyane. Mwakire cyane bamwita Amajaka. Yavutse ku tariki ya mwaka 1990 mu kwezi kwa karindwi. Yavuze iby'ubwenge rikomeye, ariko hagati aho yavukiye mu bitaro bya gisirikare Nombe. Ati inshuti ni umuntu agira. Niba utakaje inshuti imwe, menya ko utakaje umwe ngo yawe. Uyu musore yavuze ko yari amashuri 6 yisumbuye, ariko we akavuga ishuri rya mbere kaminuza Aris. Cyane kuri uyu mwita Bravan Imana muhira
hari icyo yavuze by'ubwenge. Yaravuze ati ntukinuke imbogamizi zose ushobora nazo mu buzima bwawe, kuko kenshi izo mbogamizi igitambo cy'urupfu. Yabitanzeho rero banura neza, avuga ati ushobora kuba uri kugenda mu gasitara ukaba wavamo urwara kw'inono, ariko igihe uza gukomeza imbere iratuma bikuviramo urupfu. Rero tugomba kwimenyereza bibi byakira ndetse n'ibyiza tukabyakira. Reka twite cyane kwa mugenzi wanjye Peacemaker, hari ibyo wadusigiye inyuma. Mugenzi wanjye Eric Manetsi, urakoze kumpa ijambo. Reka twihute cyane kuri mugomba guseka, twari twabasigiye inyuma kuko tuba dushaka ibyishimo bya natwe. Guseka ati benshi bari mu ngo amafaranga, mu gihe abagabo benshi bize nabi uburanga ntihagire uwo nkomeretsa kabisa. Bimwe mu bindi bafitiye ubushakashatsi bwakozwe n'umushakashatsi w'umushiyangi yawo bwagaragaje ko by'Imana byenda kubura ari abakobwa b'ibikara bari kugikendera kabisa mu mugabane wa turaza kubabwira ko nujya mu bukwe umukobwa uri kureba iyi video ukabona batangiye ngo niyase inkwi, nawe uzagendere kure aho hantu, ugiye gutonora ibitoki. Murakoze cyane Eric. Ni makuru yo muri Premier League. Ikipe ya Everton murabizi ko yari yakuweho kubera ibibazo bya financial fair play. Ku munsi rero wo kuwa kane nabwo byemejwe na shampiyona y'umupira w'Abongereza, bavuga ko kubera ko ibibazo bya bihari, Everton bayisubije amanota 4, bikahaye Sport yo kujya guhita ijya ku mwanya wa 5 mu gihe wa 11. Reka tubabwira ikipe ya Manchester City yasinyishije yongereye amasezerano wabo Oscar Bob, akaba ari amasezerano azageza mu mwaka wa 2029. Tukiri mu Bwongereza, umutoza bita Unai Emery yakoze ibintu cyane aho n'ikipe ya Bournemouth igitego 4-2. Akaba igitego abakinnyi bose bakoze ku mupira, no kuvuga umupira wa damu, abakinnyi bose barinda bawukoraho paka igitego mu poto. Ni umutoza ubikoze bwa umupira w'amaguru. Muri mugomba guseka cyane mwese twabanye muri aya makuru. Kameramani wadufataga ino video bamwita Pablo, director Semwakatizi. Ni nuko tuyanzuye. Reka tubashimire cyane mwese twabanye. Mushobora kudukurikira ku mbuga zitandukanye. Peacemaker imbuga nkoranyambaga badukurikiraho ku mbuga nkoranyambaga YouTube, TikTok, kuri Main News TV, ubundi ukabyandika ubifatanyije, ugahita ugendaho ugakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza twirire kuri TikTok searchinga cyangwa se. Reka tubashimire cyane namwe mwese twabanye makuru n'amakuru ni Peacemaker, motivator, indicator, Peacemaker. Nanjye Mugisha ino post. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibarinde. Ciao ciao.